on naudda ja tohpale tjärvis. Pollu tohkuun soogi pähkis. Klassikalas saami tudji le eronomas davviriikalas vieruin. Polvas pulvi heivijuvun johti elmi. Pohjuid talve ja käselaituimit kaskas. Ta fertelee kähpas ja unni, voitan mahtaa fjävridit. Silva sudje pahas faamuid vosta. Kävti oosi vuosihitman kobluspuuda. Tuojis kevohuvujit puot oosit pohjus. Tuoliji piktasita, tjuärvi karra tuodjai, suonat korroimi. Ja tjuävjis tahkuji sehkat. Otnele oddapolva tuojarat ihtan, sinaitet odda aiki saami tuoji, tolos aikkasas tuojite ja haamite. Muhtumat sisle valjejuvun servat tjajahusi riddu Emi Almo-festivala Nuortasaamis käset koktetuha ja kävjenuplo. Logi nuorra tuojara le ojun valjet kuudeke tavvira dan stora saamituji juhkalmasas taitamakkasiinis Karasjokas. Tudjimi sitjide adda inspirationa. Tain tuujis le siitostu pääsan tulkutan iedjasat lahkai. Ja tain odda ja dolus tuujin shadade shajahus tudji Dreamers man mi vainudit puhteprogrammas. Dan saddagis mi gavnadit kolma nuorra tuojarikkuin ke orru ruothapelle saamis. Liisa Lyngman Kellok parga karratuujin edjas tudjalanjas johkamuhkis. Niika Pitja vedjetuojar johkamuhkis ja riisimis. Ja Merete Kummonen Nuortasaami textila hapme jedji kohte Åru ja Ella Uppsalas. Det är lite kaos alltid när jag jobbar. Merete Kummonen pohtaa puhutolle Vegas suivaaris olkupieltä Karashavuna. Tän aikis on Åru Uppsalas äänas oosijagis marsinis kohte vadja äänan tuollo allaskoulus son Åru studenta uruhakas. Se ei vaatja orkos. Kohtaappe. Täpeltä. Vähän palannut, kun käymään luottanalla ja ramoin haalle. Mua liikon huijollu taitakis. Ja äärilihkään odda aikasas taitaki. Ja mua liikon taitaki mi tähän teko pauhtjaka teko kähtsäävä. Mä haluan nähdä taittaa, kun teko pauhtjaki. Mä liikon, vai sahtako tätä hänet niin, että mä liikon taitaki, millä vähän en provokatiiv. Mä liikon otamme ehkä tihteen mens taitaki. Mä liikon huijollu typpe taitaki, millä valle miele. Ja. Med massa fittor, det gillar jag. Ja. Nej! Min favorit! Den borde inte vara där. Förlåt. Ja. Det var bara för att den tog så mycket plats. Ja. Skarven är helt ny. Ja, min favorit. Jag älskar palettblad. Hallå! Hej! Hej! Katter är det bästa jag vet. Bordet, smaka på muffinsen. Nu när vi bor här så har vi ju en slöjdrum. Ja, alltså ett rum som är bara till för slöjdande. Nu ska jag sy en regnbågsväska till den. Dotjille alohlemos huitehallas mu vehki. Ja dotjille mettekamille na mannan polvos pulivi. Arbevirullas dotji
Mä jutsan, että luolle luntolla saat sahmella, että ei kun ne tutsi sinne elimissä. Man ska inte slösa på tråd. Justhan ne nukuhkaa kun mä muistan, teille ahkuja, ahkulle joltaan ja nukuhkaa kun mä muistan, teille eittämme na korron ja jojen viitasi. No, mun se tutsi mun tuo kaajis mehjus nuuta ja joo. Jag tänkte visa en bild. Jag sysslar ju med inte så alltså jag gillar ju att utmana normer. Det är ju min grej. Mun mielestä hoitajahallassa teko muuttujan, että paraka vuosten norma, että niin kuin mun mielestä normalle tähän bissei holmo outaniemi. Ja muhtin njolkkaa sama kauniitujiin tuohkimoin sahte joju. Nuohte muu tuotsi alltså den lähtee kun mun parkkaan. Mun läven kähtselillekin normkritisk. Här är ju någonting som jag också sett. Ja, det är nog att mannan jäki teko vajen saami opusko. Det är se muspori gjort att man har en dag att teutokafti. Massa stora rosa ledi. Ja muistan, kun mä muistelin tämän, että kun mä vaadin skoulalle, muhtiin olla muistelan karras. Sitten niin tämä holmoskin muistii karras, ja musta on efter hos Armeniat. Täällä on mun vilja, Mahte Kuhmanen, sulle muun on vilja. Tämä oli suunnitelma korron tämä kahti, tämä liedä kahti. Mä olin mun vuosi on kovailla niin kuin mustille tappero. Ja mä muistan, että kun mä älken korrusta, te muhtin tämä jäi, että jakteke kun hääl tekka kahti. Mä muistan mun unavilja sokal hääleri. Ja så var så en talme vaadjaan ja kahtin ja lennu jäulai kun suusse takka kahti. Se oli vielä haaleran jääne takka kahti. Mutta tahkoiselle kaadasovon teuto kahti. Mä olen tällä just tällä vaaras meille nuo arbevirolas, mutta paljon luodaan detaljer kun tällä muodon korromalle arbevirolatja. Tuanya huolella jelka siihen tälle kaadasovon kahti. Mä olin huijollut karra imnikon ja mä haalerin korrusta kahti. Jos mä muistan jollain teille, että vääräs tällä muu favorita designata kan sunna tällä kaffefasett. Jos mä muistan jollain, mä en tiedä just tällä jollain. Mutta että kun mä olin korron varmasta kahti, te otsira huolollu formasumi. Tällä huololluus mä liihko jätse ja te na jaalimme äsplärri, iko muu eikö tässä kovve mun vilja. Outokovvi, joo. No täällä sattaa tälle nuorai magasiinami. Halleri muu vilja ja tää käftiimme. Mä olen korron sunne teko coverboyen. Jag kan ju visa mer, här ser man lite mer detaljer. Här är ju orta. Vad heter det just på svenska?
Barmöppning. Ja, barmöppningen. Tälle Joroba, me olen korron niejanassi, kovajan me saami ohpuskoutajin. Ja Joroba le kahpir me min Karasovon kollun min nissonahat ni na kaktai. Det som är grejen också är att jag tror faktiskt att jag är en av de första som har gjort det här i Sápmi. Jag vet ingen annan som har gjort en sån här kolt förut. Det kan finnas, förlåt då, men jag tror helt... Det behöver inte vara många. Nej. Jag är Åsid Mjölde och Ronika Pitja Jokamohkis ja Riisimis. Tälle kun iparkka tuujin, son ella kolastemis jävrin, malle stora morkki tobbelis ja puajutolus. Täppö käseorohakas Riisimis lesu vegan taalut. Ja täppö nikka tudju. Manka jagit sonle tudjun pohju ja sarva shurvin. Ja mä alekin muille koasek outal tudjun tävärtin Oulu. Mä olen pajasattan mu äidnille tudjun ollis muellima. Mä tällä kaunun tänne mä muille pidjan tiettu tasia juhtarantapirron Oulu. Tässä kun mä alekin skola sami oppetuskouttajin. När man gör knivsliden så kapar man ju som av här då. Och så klyver man den. Och här är den lite tätare. Ju högre upp desto mer märg blir det inuti. Så att det blir mer hornmaterial längre ner. Och den här delen har man då använt traditionellt på nordsamiskt område. Och samma den här delen har man använt mer på sydsamiskt område. Älghornet är väl tätare i stammen, runt rosenkransen. Och den är ju grövre, så att den har lite andra användningsområden. Mutta manimus aikit sonle vuorohan vedjetuji. Ja tämä on alekki karratuujin parakat. Ja täällä aina mulle tää ohpan toppi. Me muille ei vahku vuostasiakin, kun muutui kähtselit väddeparkku ja te tästä tavahkuste mulle te jatkan mannilskoululla. Tai niin kuin muille täältä satt verksta ja väddeparkku on läälehki täällä pollu ja jääji, nihpi ja veettit. Että mahtaa te parakat ei paikkokonnemat. Nej, det är så här det ser ut. Jag letar upp en rot i rätt storlek. Och så klyver jag upp den. Och så börjar jag då binda. Nu sitter jag väl och binder tills
Jag måste leta rätt på mer. Jag har inte haft någon som har riktigt lärt mig mer än den där snabbkursen jag hade på skolan. Jag har fått prova mig fram och lära av mina misstag. Ritsen är ju vårt sommarviste, en central. Det är liksom lättillgänglig, det är ju bilväg ända fram. Så att, men det är här vi har varit varenda sommar, hela mitt liv. Och det är här större delen av samebyn bor på sommartid under kalvmärkningstiden. Det är inte riktigt optimalt ställe att leta rötter på det här. Det är så stenigt och rötterna växer runt stenarna och det blir krokiga rötter. Och sen är det så mycket ris också så det blir så mycket andra små rötter och försöka hitta mellan. Man vill gärna ha en tallhed eller något sånt liknande. Så ett lite lättgrävt och så rötterna växer rakt. Men det finns ju rötter här i backen. Då letar jag fram en rot och så försöker jag följa och få så långa bitar jag kan utan att skada dem. Nu lägger jag tillbaka det jag rivit upp. Så att jag inte förstör allt för mycket. Liisa Lyngman Kellok lesaddan matta saami koulus snoosa norkka merrarittuin. Tälle son orrun johkamohkai oktan irkkinis ja betnagin sunnus täälus le serra tutjilatnia. Liisa parga klassikkaras avnasinkuin nuku soogin ja sorvin ja son lää tärkil ja rantu tälle kokalka hervet.
parvaksuokkel muodili shaddita ku varga etnomavulle. Så muttin hätti kätsät, lognit, tälle taas ja kätsät. No, ja te voinna tuonna paddien lii. Taina siakkiu liita amma. Stoppii keessä. Alalla tunna, men nyt ettei just la parvakeli. Per viittiä, men mun har sitä arbetar på något sätt då ju hit. Alltså nu vet jag ankoitivla puhta mutta sitä otosis eller otostuttiet eli otosis ototinkai tahkat. Ihka puhta aikia men mulla on teko alkuun tallia sitä tahkat kaika otolko taka oto. Se on mun yllä tahkam teku hodjem sabbe otola. Sitä mun sitä tahkat ja muu tammo et mun anvil emme på sitä ole sabeki tahkat. Tarlullu reksuutas. För tällä takia mahtu tahkami kaattu jos miep. Ja men udnimihan juega plasta sabeki. So tätä millä taku anuun talla. So tää on sabekit sitä tahkat. Suomessa paljon. Ruvalaakka joutuu tää kuten Matti jahmi. Kojokomi. Det vi der gemen jabbe. Så det skjedde. Tuolla madde daggu ja te lausookim tau ja te natavte. Tää vidiera kaunive eller mikä avnaima vuostasjakin vidierit, storvidierit. Ko abnesit tjakkima. Ja men att njuta taasi. Ja tällä pidetään tjarve natait ja ai tuokien. Ajattelin suottas tahkattaa, että vielä liipinaa kaasialla huodjuttait buordreen. Ilulun naus suottas. Därför man vill vätsa också. Det drar ju in olika efter hur det ådringen är och alltså olika hårdhet i trät och åderringarna och så vidare. Fiberriktningen. Tällä on oljesmuoren niebe. Jota sitten ja ollat muorat anna padjen ai. Ja sen lähem leedet ja tanna. Tanna oli mun pinna muora vitera parvaksuakke. Pinna ja muutti mä loote sinne ja skooppa sinne. Täällä oli tjarve. Täällä oli sarvas. Tauaselle puolelle tahkat muttin sarvaa tjorvis. Just labina stora mahta. Tännesko tällä ataatis tjarve juurtaan. Täällä oli muu vuostas olles tjarve niepe ja aina.
Ivla tahkam ohtoltan mangai, men tällä varjel saamia laakas kirjami. Ja mun siihti taku, että kalkai voinut, että kullui nubia nubba. Tännes lau tahkam taku isämme laakas vala. Kun kalka parkan unnimus ja shabbasemus hervaikuin, det vertelee unna ja bastet niipi. Ja mahta särku åles ja njulke saajuit. Det är inte lätt. Det måste man öva. Det är det här som är kuraxet. Jag brukar ha förstoringsglas på. Det här är ett sydsamiskt flätmönster. Så här större plattor av horn tar man ofta av älghorn, men det här är renhorn. Älghornet är lite hårdare att jobba i och lite grövre som fibrer i. Så renhornet är alltid finast tycker jag. Liisa, Nikka ja Merete läju päggan tuojarat. Mä tuollahit arpivieroit ja oftitit tait. Pohte programmas me kavnatit sinkuin Riddu festivalas. Talle kun taatle toppe olmaväkkis, maade meillä romsa olkupealta. Taappe puot konsertid ja tuollaid kaaskas, le vaasevaldit puot oosin maailmis. Taappe mimannat tjaajahuusain, kus on siia era norra tuojarat saamisle pohtaan tjaajihit tuidäset.